Guys, hello everyone. Uyu munsi nanone ni Teacher Jean de Dieu nkaba ngarutse muri rya somo ry'igitaliyani. Rero murabizi ko navuze ngo abantu bagombe bavuga indimi zose uko ziri ku isi. Murabizi ko mbashyigikiye cyane kuri iyo gahunda cyane namwe mwanshyigikira mubinyereka mukora subscribe, ariko ngira ngo tuganire. Uramutse nonaha ugiye mu Butaliyani birajyana n'icyongereza bikajyana n'ikinyarwanda. So welcome. Thank you for thank being you for with us. my listeners. Welcome, my friend. Abantu banyumva ndabakunda cyane. Ariko reka ndeke ibyo ngibyo, ahubwo mpite nangira ntagiye kure. Hanyuma mu gitaliyani turasuhuza tuti buongiorno. Ni kuvuga good morning. Ntabwo dutinda cyane kubera ko ndashaka kwihuta. Buonanotte ni good night. Ubwo bishatse kuvuga ijoro ryiza. Mu gihe buongiorno ari mwaramutse. Turakomeje. Come ti chiami? What's your name? Come ti chiami? Mi chiamo Jean de Dieu. Mi chiamo Habiyaremye. Ngiye murabizi ko nitwa Habiyaremye Jean de Dieu. Mi chiamo Habiyaremye. Twagiye bwo wamenye kubaza izina. Come stai? How are you? Makuru ki? Come stai? Makuru ki? Muribuka ko twari dutangiye tuvuga ngo buongiorno, mwaramutse. Buongiorno, mwaramutse namwe. Aho turagendana neza, ngira ngo murabyumva neza cyane kabisa, 5 kuri 5. Tujya tuba buonanotte, good night. Ubwo ni ijoro ryiza. Hanyuma duhita twigira kubaza izina. Duhita tuvuga ati come ti chiami? Witwa nde? Come ti chiami? Mi chiamo Habiyaremye. Witwa nde? Nitwa Habiyaremye. Duhita tutangira kuvuga come stai? How are you? Amakuru ki? Sto bene. I'm fine. Meze neza. Sto bene. Meze neza. Ushobora no kubwira umuntu uti sono felice. Ushaka kuvuga uti I'm happy. Uracyari kumusubiza, arakubaje come stai? Umeze ute? Nawe uramusubiza uti sono felice. Cyangwa sono triste. Mfite ubwoba. Cyangwa se ndarakaye. Nibyo byakumvikana neza. Ndarakaye. I am sad. Sono triste. Ushobora no kuvuga uti mi sono perisa. Uvuga uti nayobye. I'm lost. Hari ukuntu umuntu aba yabyo mu bitekerezo reka atameze neza. Yavangiwe nawe, wavangiwe. Sono stanca. Ndananiwe. I'm tired. Sono stanca. Wabyumvishe neza, ubwira umuntu ndananiwe, ukavuga ati sono stanca. Come stai? Sono stanca. Umeze ute? Ndananiwe. Rero iyi ni gahunda yanjye nashyizeho mu rwego rwo kugira ngo abantu bose bajye babasha gukoresha indimi, cyane ko turimo kwinjira mu isi ibidusaba. Ofame ndashonje. Ofame wimuti ndashonje. Osete mfite inyota. Ofredo ndakonje. I am cold. Mu gihe oset twabonye ko ari am fast. Hanyuma ofame I am hungry. Twakomeje. Osono am sleepy. Mfite ibitotsi. Kwa kurumva osono mfite ibitotsi cyane ndi gusinzira. Osono
Sono preoccupata. Sono preoccupata. I am worried. I am worried. Kwa kundi ufite impungenge. Sono preoccupata. Ufite impungenge. Turacyakomeza. Sono marata. Sono marata. Sono marata. Sono marata. Ubwo bimeze bite? Urarwaye. I am sick. Sono marata. Ndarwaye. Sono marata. Ndarwaye. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Uranyumva ko mbivuga? Grazie mille. Murakoze cyane. Thank you so much. Grazie mille. Murakoze cyane. Yego. Rero usubiza wihuse cyane tuvuga uti prego. Prego. You are welcome. Namwe murakoze. Grazie mille. Prego. Abyumvishe? Grazie mille. Murakoze cyane. Nawe ugatusubiza uti prego. Namwe murakoze. Turacyakomeza. Non c'è problema. Non c'è problema. Non c'è problema. No problem. Nta kibazo. Non c'è problema. Non c'è problema. Nta kibazo mfite. Meze neza. Meze neza cyane. Bo reka twikomereze turebe. Grazie. Grazie. Murakoze. Grazie. Umuntu agwaye nk'ikintu. Grazie. Murakoze. Thank you. Scusa. 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 Ni ukuvuga sorry. Sorry, wihangane. Basi sorry. Basi sorry. Scusa. Scusa. Uhita ubwira umuntu mu gitaramo ati scusa. Si. Si. Ni ukuvuga uti yes. Yego. Si. Ni yes. Nabiba bikomeye. Settimana. Settimana. Ni wiki. Nicyo cyumweru nyine tuvuga settimana. Giorno della settimana. Iminsi y'icyumweru. Ako nakuvuga ataye mvukamenye mba mbatamurega. Erega nzabibakorera mbo munyereke urukundo gusa ubundi tuzabikora turi kumwe nge namwe. Ndavuga rero no. Ariko nge ni si ni yes. Ibyo nzabibakorera. Ariko noneho kuri wa muntu utazabibakorera avuga no. Rero no mu gitaliyani ni no. Ntacyo bihindukaho. Hanyuma reka turebe per favore. Per favore. Ndagusabye cyangwa ni please. Per favore. Per favore. Giorno. Giorno. Giorno mundi ni umunsi. Day. Giorno. Giorno. Savuga ngo buona giorno. Buongiorno. 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 Urumva tuba turi gushaka kwivugira umunsi mwiza. Sibyo? Kara kavuga bon, kavuga bonne nyine ni byiza nyine good. A good day. Buongiorno. Okay, tukavuga tushaka kuvuga day. Note. 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 Ni night ijoro. Night. Note. Note mu gitaliyani bivuga ijoro. Night. Okay, twigendere. Domani ni tomorrow. Domani tomorrow ni ejo. Domani ejo. Ngaho. Twagiye. Yeri. Yesterday. Ejo hashize. Sibyo? Oji. Ni kwivugira oji. Nshaka kwivugira today, uyu munsi. Bo ibintu rero biraryoshye cyane. Kandi biracyakomeje. Reka tugumize twirebera n'andi magambo menshi atandukanye. Mondo. Bishatse kwivugira word isi. Sibyo? Ariko nimvuga vita. Ndaba ndi kukubwira ngo ubuzima life. Vita. Ndi kuvuga life mu buzima.
nivuga felice ndi kuvuga ni happy, ibyishimo, happy, felice, happy. Nanjye mba mbishimiye umunsi ku wundi, nanjye mba mbishimiye cyane cyane ko mbona murashyikira mukora sub mugira gute, bo nanjye ndabakunda cyane, nkunda abantu bashyikira umuntu. Ruso ni ibara ry'umutuku, ruso ni red, ruso. Ariko mvuze ati tratore ngo ndi kuvuga tractor, murayizi iriya mashini y'igitorotoro, tratore. Hanyuma automobile ni iki? Ni car, automobile, car, imodoka. Treno reka mvuga guri, treno biba bishatse kuvuga train, gari ya moshi, ni gari ya moshi. Noneho arakantu byo kubwira autobus ni kubwira, urahita wumva iki? Imodoka ya bisi itwara abagenzi, autobus. Mise mvuga aereo nshatse kwivugira ngewe airplane, indege. Grazie mille, murakoze cyane, Imana ibaho umugisha.